3 stvari koje nikako nisu vrijedne tvog novca, pogotovo ako si u svojim 20. godinama. Prva stvar je potpuno novi auto, jer auto novi kad kupiš, on u prvih godinu dana izgubi 25% svoje vrijednosti, a većina tog gubitka se dogodi upravo onog trenutka kad ga izvezeš iz salona. Tako da možeš voziti jako dobar auto koji je star nekoliko godina, a da si puno bolje financijski prošao jer zapravo ne bacaš novac kroz prozor. Druga stvar je luksuzna, brendirana odjeća, odnosno kad kupuješ tu robu, ti navodno pokazuješ ljudima da imaš puno novca, ali prema onima koji znaju što s novcem, njima signaliziraš da ne znaš što radiš s novcem, jer postoje puno bolje opcije, kvalitetnije, jeftinije, udobnije, koje traju dulje, a opet i ostane novca za neke druge stvari i druge ciljeve. I treća stvar je alkohol svaki vikend, odnosno izlasci, jer koliko tu samo novca ostaviš ako to stvarno prakticiraš svaki vikend, najmanju ruku mogao bi otići neko jako dobro putovanje, a da ne pričamo naravno i o tom zdravlju. Ti napiši u komentar što ti misliš da nije nikako vrijedno tvog novca.